العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami, alhamdulillah, yari na kita niyo waktu na ito ini. Amo na in waktu kuat maghrib, serta yari na yung guru mulia kat suku sin pagpatumtum waktu ini insyaAllah ta'ala. Hari na magpalugay, tukbal ko na siya katutan niyo. Mayroon na rugayin din si Mufti Kalasaan, si Zamboanga City. Mayroon na rugayin din kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Falyatafaddal siyadatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Pumatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahdarat sing kamu. Hari indiin nasadya in abutan in suarain. Adapun ayat nasabut sa suratul Baqarah. Adapun in pangadjian na to di ayat nasabut patangkisun kita niyo sin Allah Ta'ala daing hatu sifat. In sifat nasabut to kahantang sim mga sila nagkupur
pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan nila yung kasabudnalan, amura inday nga mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabab sinsipat na sabot yadto, pini nila na sadya yung kabayaan nila. Wala nila na pini yung kabayaan sin Allah ta'ala, malaing ka na mo'y nagpapanjari kanila. Adapun imbari iman usog, iwan bari iman babae, tatap sila, kakal sila, iwan lari-lari gawut sila, ti mutas. Dahil nga kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po hatiranan, tainguan taniyo, inparman si mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masalul lazina kafaru, in kahantang, in panawpamahan, in mga sila nagpupur pa Allah ta'ala, di magad sing kasabunnalan, in matan kaya ingatan nila, sing kasabunnalan sa di sila magad. Kama salil ladhi yanaiku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Biya sin sa pantun, tao nag-iipat hayop, tagon niya in hayop niya, uno-uno na hayop, in pagtag niya, la yasma'u, misan uno pa yung pagtag niya, karungukan sadya in suara niya. Sakawa di kahatihan bang unuin pertawakan kaniya. Mga anak po, in kiarungukan niyara, in taymaun niyara, amurin pertawakan niya to sa di niya kahatihan bang unuin kamaksuran. Taon sadya, tingog sadya, in kiarungukan niya. Di niya kapahaman, bang uno, di niya kaingatan, bang uno yung pertawagan kaniya. Sumun, di niya karungukan. Bukmun, di niya karungukan, di niya in kasabunnalan. Bukmun, biya siya kaula-ula umaw. Umyun, di makakita. Yaon kanila in tusipat. In kahantang si mga sila nagkupuro pa Allah ta'ala. Biso, buta, umaw at tawakallo. In tuyad to, di nila matay in kasabunnalan, labay rin nga pangdungog, labay rin nga pangatud, labay rin nga haswara. Biyang hinungod sinallahu ta'ala, biya sintao, nag-iipat hayop, tawagon sintag ipatan in hayop niya, di niya kaingatan in ununo, paltawagan kaniya. Mga anak po, unim paita sinallahu ta'ala,
la ya'qilun. Fahum la ya'qilun. In manusia biutangan sin mahasut si akal. In hayupuay. Dahil nga sabab yan, piyawidda sin Allahu Ta'ala manusia, dahil nga katahan piya panjari. Siya saddihan siya marayaw pagkaon pag-inom diha dunya. Siya saddihan day sab siya sa rayaw-rayaw paghula. Hulaan niya adlaw kana labi rahing sinhulaan niya riha dunya. Mga anak ka po, into sipat ini nasabot, di narumungog sing kasabunalan, di na umatod sin marayaw, di na mamisyarasin marayaw, sabab sinin akal nila, wala nila na piyakay pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Piyakay nila na pakabayaan sin napso nila, pakabayaan sin syahwat nila, pakabayaan sin diungog nila, pakabayaan sin kita nila, pakabayaan sin kabayaan nila hipaghilalaungan. Mga anak ka po, yari kita niyo hamasya. Nakawidda day nga kataan. Parman sin Allahu Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imma sa nato ini, tatandasan kato taniyo sin Allahu Ta'ala. In nikmat sa taod-taod, diungog na to, kita na to, kaya na naman na to, iwan sing kabuhi na to, tatandasan. Kaya ninindagbusin tatandasan yan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaong kita niyo sintuhan, hisyureng kato taniyo, para yawon niya inhinang niya tudyo patuhan niya. Para yawon niya inatay niya tudyo patuhan niya. Para yawon niya inhinang sinsuaran niya, silapal sinsuaran niya magtuha. Para yawon niya inhibal simpituang gauta baran niya, magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. In sila yadto siya but pahum la yaqilun. Wala nila piyakay inakal nila, paparsugpatan nila, hantara sinipon iwan tag-ipon. Piarahan sila nabi, magindukan nila. Bininan sila sulat, ampa sila aun agarun kauhaan tag-upat kajam. Hudan warahmah, pamandu iwan rahmat. Amuyad tu inagarun sinakal. Ada pun mga sila ini, balikan na to, summun, bukmun, umyun, pahum la yaqilun. Mga kakasisin Allahu Ta'ala, mangannal kita niyo marayaw. Mamikil kita niyo marayaw. Inji matuha masa na to ini. Timampal na imparman sin Tuhan. Timampal na imbaita sin Nabi. La yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Di nila napakayo ninakal nila wang ununain uno in positive, uno in negative. Uno ini karayaw nga dunya, uno ini karayaw adlaw kana.
Abuk da kuman, intiali sin akal sin tao. Uno ini karayaw kaniyari dunya, uno ini kasanyang kaniyari dunya, baya-baya na lang nasintuhan, bang uno ninadlaw ka na kana. Ayaw. Piarahan kita manual sing kabuhi. Piarahan kita guideline sin hinang. Sulat iban nabi iban rasul. Piyag kakaharan yan sinta. Na yung mga sila ini, la yaqiluna syai'a. Yaunin akal nila, di nila pakadtuon, inakal nila papiapanjari kanila. Pakadtuon nila, inakal nila, pakabayaan nila, wala dooning kabayaan sintuhan. Na yan na halawm, kalingugan, yan na halawm, kapinsanaan. Imano siya. Pakayunin akal niya, kabayaan niya, di niya pakayunin akal niya, panagpapanjari kaniya. Wala yahtadun. Di na siya makaagada pamandu. Inagarun niya, uno-uno na sadya imapikil niya. Uno-uno na sadya kita niya. Uno-uno na sadya kya na naman niya. Ada punim bariman usug ibang bariman babae. Kauhaan tagupat kajam. Di nila tay Quran kabayaan sintuhan. Hapikilan nila. Hanapso nila. Hasuwaran nila. Hapangatud nila. Hapangdungog nila. Hakatan pakaradyaan nila. Lillahi Rabbil Alamin. Tunggal da inakarun nila imahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babyanin sumunod ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Iawag na sin Allahu ta'ala yung bariman. Maita niya tiyawag. Kakasin niya. Kalasahan niya riha dunya. Aula-aula adlaw ka na ka na. Sabda sinjunjungan. Ija ahabballahu abdan. Hamahu pid dunya. Apabila mahasut si mahatinggi. Lasahun niya, kalasahan niya, iniipon niya yaon, palihalaon niya rihadun niya. Mga anak ka po, di na to na karausan palihalaon imbaran na to. Nabang na to, di na karausan palihalaon imbaran na to, biya din nen ahli na to. Biya din na yung family na to, biya din nen halawang singkauman na to, biya din nen nakatiluakan. Dahil nga sa babyan, imasa na ito ini magkarunahan kita niyo, pamalihala sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan yung pamalihala yan, lasa sadya. Bangman kita niyo kalasahan da sintuha. Iza ahabballahu abdan hamahu pid dunya. Apabila mahasut si mahatinggi, kialasahan ninipon niya yaon, maita niya kialasahan. Wala nabuta sinatay niya. Wala nabuta sila akal niya. Dahil hakabayaan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala niya yaga din napso niya. Wala niya yaga din syahwat niya. Wala niya yaga din pikilan niya. Takawa, piatulin niya inasabot yan to pa kabayaan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, uning partawakan yan kanila, ya ayyuhallazina amanu, mga kamu bariman, usugi wang bariman babae, kulu min taybat ma rajaknakum. Partawakan kanila hikaisa,
Akara niyo tuding kabayaan sintuhan niyo. Iwan akara niyo tuod in naraak kumaun kaniyo amunin nabi kahinapusan, iwan rasul kahinapusan. Uno yan in akaron niyo. Kulo. Pangaon-kaon kamu. Panginom-nginom kamu. Ikakusog simbaran niyo. Magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Sakawa, ayaw sadya kamu mangaon-kaon, manginom-nginom. Sinpini sinakal niyo. Simpini sinapso niyo. Simpini sinsahwat niyo. Pangaon-kaon sadya kamu, panginom-nginom sadya kamu, minat taybat, amuimpini kaniyo sintuhan marayaw. May tayad to. Pag-ubos mo kimaon, di mayaw nakal mo. Asal da marayaw. Pag-ubos mo minom, di mayaw. Di mayaw napso mo, di mayaw sahwat mo, di mayaw in ang gauta baran mo magtag-ipon patuhan. Labi rin sin vitamin, labi rin sinubat, sabab in pagkaunibang pag-inom, amo na yung complete vitamin mo, amo na yung complete ubat mo. Ayan mga tuwan. Na, imbukon bariman, impiyon nila pag-inom, lasun. Impiyon nila pag-inom, kayo. Impiyon nila pagkaon, malumi. Imbariman. Tiyawag sila ay kamumutas de nga pagkaon biyay ta sintuhan, hakanabihan iba nakarasulan. Uno yan tuwan yung pagkaon yan, min taybat. Amoy marayaw sadya pini kay sinallahu ta'ala. Kaya mga tuwan. Marajak na kung amo yan, in uno-uno na rijiki na mo kanyo hapag kaunibang pag-inom ay kamu tuod kumaon sinbukon marayaw, ay tuod kamu minom sinbukon marayaw, magkangi inakkal niyo magtuhan, magkangi insuara niyo, magkangi inapso niyo, magkangi inhiwal simpito ang gauta baran niyo, di kwa mo kumugdan pakabayaan sintuhan, kumugdan na hadya kamu hakabayaan sinakal niyo, hakabayaan sin syahwat niyo, hakabayaan sin napso niyo. Magkarunahan kita niyo pamalihala di. Balikan na to, di na to na kakausan palihalaw nimbaran na to. Hataod sin tatandasan. Sakawa, imbar iman usu, gibambar iman babae. Alasahan sila sintuhan. Ialasahan man sila sintuhan, tiyawang sila, pialuhay kanila. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul. Bang muya ka din pag-aaramay ni. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Wairunin Allah Ta'ala nagdaak kay mo. Di mo kakausap. Wairunin Allah Ta'ala naglang kay mo. Di nga mangi, hindi mo kakausap. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kakausanin dakan, kakausanin liang. Mga anak ka po. Amod tim paltawakan. Paltawakan ni karwa, waskuru lillah. Pagsyukur kamu patuhan sadya. Harwa parakala. Ay ikaw magsyukur pabaran mo. Ay ikaw magsyukur papagkahi mo. Waskuru lillah. Pagsyukur sadya kamu patuhan.
usog babae, maas bata. Iyakad yan to si bariman. Imbo kon bariman magsukurat abaran niya. Baran lang niya okay kaw. Okay kaw lang na rin kanila. Ikaruwa magsukur sadya sila magkahi. Wala kimugdan yung pagsukur pa Allah Ta'ala. Apabila kimugdan na inmano siya nagsukur pa Tuhan. Kumugdan na sila magsukur pa kaniya. Man la yaskurullah, la yaskurun nas. Man la yaskurun nas, la yaskurullah. Siyo hindi maingat magsukur pa Tuhan. Di da siya maingat magsukur pa tao. Siyo yung tao rin da maingat magsukur pa tao. Di da saan siya maingat magsukur pa uno. Sa harap na to papuunan, parman sinallahu ta'ala, waskuru lillah. Akaranin yung kabayaan sin Tuhan, pagsukur ka. Pagsukur ka mo ay tikad. Pagsukur ka mo haynang. Pagsukur ka mo haswara. Bang niyuhin ang imbihad to, wala in syakartum la ajidannakum. Ganapan kanyo si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Mga anak po. Aun wasihat si mga sahabat hawak tunanay kudnay nabiring kanila sila nin magwasihat kaniya pa kaniya. Hawak tu doon pa kanila Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam danundaran sila magpawasihat. Nawa man nanaykod man injunjungan alayhi salatu wassalam. Dahil kanila magwasihat sila pa kaniya. Magpatumtum sila pa kaniya. May tayadtuf. In pagwasihat, hikarayaw, iwan ikasan niyan. May ta sila ito magpatumtum, tampaul mu'minin. Hikarihil kamumpaatan habar iman, usugi wambar iman. Bye-bye. Issue yan tuhan, nagwasihat yan. Wasihat si Abu Bakar, palanggong niya si Al-Faruq, Umar ibnul Khattab. Mahabain wasihat sa kaun na to sa diyang pangadyan na to. Dahil mga wasihat niya kan Umar ibnul Khattab. Inna lillahi amalan billayl la yakbaluhu bin nahar. Bunal tulong ni Allah Ta'ala. Aun da akan kato tanyuhin ng sindum. Di na to manjarit hinangun sinadlaw. Suway rarum. La yakbaluhu bin nahar. Aun hinang nato sindum. Suway rarum nato hinangun. Di manjar hinangun sin adlaw. Wa amalan bin nahar la yakbaluhu bil layl. Iwan aun hinang tanyo sin adlaw ri isab manjari hinangun sindum. Pandang ako no, tuhan imbaran mo. Habihanim wasihat. Inibadat mo sindum, di mo manjari hinangun sinadlaw. Inibadat mo sinadlaw, di mo manjari hinangun sindum. Pasandong ako no, tuhan. Ingkabuhi nila. Radiyallahu ajma'in.
Kaya ridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ininang nila sindum di padlawon. Ininang nila sinadlaw di parumon. Uno pa Tuhan? Wa innahu la yakbaluna pilatan hatta tuaddi al-farida. Di tay maun sin Tuhan, inhinang sunnat sehingga hikatunayim pardu. Kau yan mga Tuhan? Uno pa. Dahil ang mga wasihat, innama syakulat mawajino. Magtimbang adlaw ka na sininang. Yahat yan inising kata. Magtimbang. Sakali ni nga tunsintaw, haunulong na mabugat. Inang kakilo kapas, iban sinhang kakilo, batu. Amo at timbya kagi pag lami-lamihan nila. Ang penday ta ini, buko ni paglalami-lami. Ipagmasususa na dapon long niya inikabugat sintimbangan mugat imarayaw biit tiba'il haqqi walad. Hakuti ka di ka umuta sarwa. Di mo butasan ng kasabunalan iban kaadilan. Imbihan dagbus. Mabugat hatimbang. Maita. Uy pagkaykit. Ilingog ang masa na ito yun, nagkaykit ng tao. Nagkaykit ng nga taas, harap pababa. Nagkakaykit ng nga baba, harap pataas. Di na matabang. Na, ini kabugat sintimbangan pamarayaw ray di hadunya. Antara sintaw iban taon. Labi aula antara sinipon iban tagipon. Biit tiba'il haqqi walad. Ako tika di sila mutas. Dahil nga kasabunalan iwan kahatulan kaadilan. Usog marayaw siya riyadun niya. Usog marayaw siya adlaw kana. Babae kakandilan siya riyadun niya. Damikyan babae kakandilan siya adlaw kana. Bata bago kakandilan siya dunya. Damikyan bata bago kakandilan adlaw kana. Wa innama khaffat mawajinu. Adapun ini karaan intimbangan niya biittiba'il batili wa zulm. Asawa binakarun sinakal niya, akarun sinapsu niya, akarun sin syahwat niya, al-batil kabatilan iwan pag-anyaya. Makaan. Maita, pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Amod turing ang mga wasihat silanggong palanggong. Masa na to ini kahunitan kita niyo. May tayaddo. Nag-usog marayaw pa kanya. Tumakawa, imbar iman usog, ibang bar iman babae. Makuyag siya. Patumtumon. Makuyag siya, wasihatan. Denga sabab yan, aun kabtangan sinambuk, bantug hamasa nila. Uno siya yan, bantug, matawd sin, matawd kawasa, bukon.
bantog siya kalasahan sin Tuhan, iwan kalasahan sin Nabi. Iwan bantog siya malasahay ng marayaw. Iwan bantog siya naghapal sin Quran. Iwan sin hadis sin Nabi. Kunin baita na yan. Manittasapa bin haji sifat siusiulong niyain magsipat siya sin mga sipat ini. Mata nakarun ng kabayaan sin Tuhan, di niya akarun inakal niya. Kaya nakal niya, paakarun niya, pakabayaan sin Tuhan niya. Di niya akarunin napso niya, di na akarunin syahwat niya, siya paakarun niya ato lang. Ika-isa. Yasyarallahu alaihi rizqa. Paluhayon sinallahu ta'ala kanyan rizki niya. Di siya magmasusa. Sababin tiap-tiap tao, di hilan sin Tuhan rizki. Aun na tiyo-tiyo, aun na sarang-sarang, aun na mataud, aun na sa taud-taud. Makuyag siya haririhilan sin Tuhan. Na, ikaruang, sahalallahu alaihi amrahu. Di siya kahunitan tumunay sindaakan sin Tuhan. Sindumiwan sinadlaw. Sindaakan iwan liangan. Di siya kahunitan. Maita, makuyag siya tutungbasan. Makuyag siya haririhilan. Makuyag siya karayawan. Labi rin sing kuyag niya pagkauniwang paginom. May tayad to, magkakunan kita niyo karayawan alam kubol. Uyrun mabaya imiban kato taniw roon. Inimiban da kato taniw aamaluna. Amurain na hinang taniw. Umunong yung kato taniw. Hinang mangi umunong da. Hinang pamarayaw umunong da. Harap na to pahinang pamarayaw. Na, sahalallahu alaihi amrahu. Paluhayon kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di na to kakausan paluhayon. Bukun din kato taniw. Dahil hamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikatungo, hafiza alayhi. Palihalaun siya sinallahu ta'ala ready at dunya sambil padlaw akhirat. Tayan Tuhan, tu. Yanugara kay musin Tuhan karayawan. Na uno'y hinang yan. Uno'y sipat yan. Kasratul istighfar. Pataura inlapal mo pangayo kamaapan kaampunan patuhan iwan papagkahim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Pasanyangun kau sintuhan, paluhayon yung pakaradyaan mo, anugaran kau sintuhan, sin kabayaan niya, bukun kabayaan mo. Bang kabayaan mo, sumuhun kau. Tabang kabayaan sinallahu ta'ala, rin kau sumuhun. Pataura, yari kita ni mama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaun kita niyo sintuhan, hisyureng kato taniw marayaw magibadat. Marayaw in sambahayang. Marayaw in pagbas sa Quran. Marayaw in katanda akan iwan sin liangan.
Ayan to. Bukod magpatauran, magparayaw. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na. Ini karwa al-inabatu wat-taubatu ila Allah. Balik kau pakabayaan sin Tuhan. Misan kau nakalayo, nabalik na kau. May bayang ampununin Allah subhanahu. Bayang ulungunin Allah ta'ala. Tiyawag na yung mga tao nagdusa. Biya na sinablang silangit, iban lupa. Ay niubog tua, inulat-hulat niyo. La taqnatu min rahmatillah. Ay niubog tua. Tiyawag sintuanin ulong sin Allah ta'ala, may kanindusan niya bal kala-kalaan. Pagtawbat ka. Balik ka, kabayaan sin Tuhan. Uno yan mga tuhan. Ghafurur Rahim. Bayang ampunun, bayang ulungun in Allahu subhanahu wa ta'ala. Mapuas dahil dito, uno pempe ako yung kato tanim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdal minhuma. Aun dua. In dua yan, nakawid dain dayaw rin nga kata. Nakawid da in taod sing karayawan bang mumahinang daing hakataan. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po, masakit. Uno yan, indua yan. Number 1. Amo na yung kulang hamasa na tuwin. In pagkaon mataud, in sin mataud, in badyo mataud, in katantanin ni mataud. Yan sa buton na tuwin ni. Siyan siya mataod, wala kimugdan. Sabab subay siya kumugdan hasalakan kabayaan si Tuhan. Uno yan Tuhan, al-imanu billah. Pag Tuhan sa bunal pa Allah ta'ala. Ingkatan niya rin dunya ini nagtutuhan. Sa bukon bunaling kamatauran. Kaibanan palabayon di nga bato, palabayon di nga kahoy, harap dalong namad to. Palabayon di nga kabaw, waliyadu billah, palabayon di nga sapi, ginis babarapan, harap dalong namad to. Al-imanu billah. Amo yan yung panagnaan, kaya hindo sintuhan, hamano siya. Insubay niya ingatun in pagtuhan. Amoy nin panagna. Aslul basariya, puunan sin pagkamano siya na to pagtuhan. Dahil nga sa babianin bariman usugi bang bariman babae, kaya hatihan nila maning pagtuhan, di sila lisuan na kabayaan sin Tuhan. Lisuan na sila kabayaan nila. Lisuan na sila napso nila. Sa kawa, hakabayaan sin Allahu Ta'ala, matibot sila. Tayan Tuhan. Biya din indagbusin iman niya. Mahunit. Way bihan luhay. Suku sin atay. Rukun iman uno. Amo na hindo sin Jibril panabi iwan umat niya.
Na. Bangyan turi makabuta sa salakan na sabot yan to. Kita niyo nain sa taud-taud karayawan. Bangyad turi mabihad to kabayaan sintuhan. Waliyadu billah, nakita niyo ni mano siya. Nagsungkang mangking ng kahala. Na. Ikarua. Annafa ulin nas. Amin makarihil kau karayawan na pagkahimo. Bukon kau makarihil kamudaratan. Aula-aula lil muslimin wal mu'minin. Aula-aula bariman. Usugi bambabay. Na murah-murahan mga anak ka po, miabot na waktu na to. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impito ang gautabaran na to. Pataalukon na to, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.